Sdang kenyu MrBeast bat ke kaba MrBeast uplan balei ya Cristiano Ronaldo dah halu perlong apnya sobhab yang nyepi iwei kiba je so tenat ban pe ya ki video hakane ka channel naga por shaga por kumba barop ya tiap mo ba Cristiano Ronaldo udai uwei ubabun tam ya kita ki follower lana ya kita ki nong put chong u hapo ke Instagram hoi upat ya kadan ke banung kong kum uta uwei ubahe follower tam na borok ki papenan kam ya kane ke Instagram na ke link ke perthai persusu ru la dei uwei riu papau nam tam hapo ke perthai bat kumjuru ubat ya kane kum uta upan kong tam kum uta riu pau nam ha ke perthai te kumba phile tiap ru borok ya kane mo hanrei ula kwa banchna hajing sha ula kwa banchna ya ka YouTube channel na du kisnam ki ba machwa mo na slama hanrei balei kane ka YouTube company kam sha remo kam sha na marka sutu ba kam la siu ba ka tiap ba Cristiano Ronaldo la dangin page hakino social media ro upun be ya kita ki nong kersan jong umo kampun buat ukam tam ro mromroi ya kita ki nong kersan jong una kan yang barok te hoi menta Sdang banchnai kan YouTube channel mo tang haki khendiat banai ulas dab banchnai kan YouTube channel tang haki khendiat banai bat play e hero baki subscriber ki stat bha ane ki kloi bha bo unyo yak taki nong subscribe ha ka YouTube channel jong umo te play e hero mamanta ula yo de ki 4 million te ke pat ka ba MrBeast plan mo ban pen khlem ya Cristiano Ronaldo ane ba ukwa ba un tam re Cristiano Ronaldo ya MrBeast mo te hoi MrBeast uting phai Cristiano Ronaldo namar balai ba hakajing im jong MrBeast kalong kamne MrBeast mjukwa re ane umkwa uno YouTuber uban pen khlem ya MrBeast kan te ndai nak takatau ba uyoi ba Cristiano Ronaldo ukio kula subscriber nak takatau ula plan pat sadaki weki plan khanang baun namlap kenyu Cristiano Ronaldo ya MrBeast daga pat ka plan mo ka plan MrBeast mentaem khanang ba un yo bun kinong kersan nane kinong subscriber ya ka YouTube channel jong ule komno khot no ya Lionel Messi ken ban ya compare ba Cristiano Ronaldo mo ban ya compare ba Cristiano Ronaldo te komno hakano kor kom khot mo ukot banyak sim menta ha ka we ka video te subu mo ka video kayak ha subu ka video ka ba uya keren MrBeast bat Lionel Messi kayak ha kan kayak ha ti kitu kinong kersan jong Lionel Messi pat bila i ba MrBeast ru udai unong kersan barat ba jong Lionel Messi te komno kitu kinong kersan jong Lionel Messi ru ki subscribe kan ya ka channel jong lane ki follow ha ki social media ba per mo ya MrBeast namar ba namar ba ki khen ba udai sha uta unong kersan barat ba chong Lionel Messi te hoi kadai kata kan ke plan jong MrBeast pat kadai kata ro ka thong MrBeast ban ya shakmat ya Cristiano Ronaldo henry ngam pat yo kubor ngam pat tiepat mo balano kata ka video MrBeast bat Lionel Messi un satellite mo ndai nak liang MrBeast hadu mentapat yapang kata ka video ba un upload ngampat yo jeng tip ngabahama ndai ka plan jang upat kadai kumta mo la keren share MrBeast wang gomno wangam keran din dalai ru dan ya bisa kemat bat ngalati kanaru ba Cristiano Ronaldo labbe setia hero yang amo katakan ka jengkeren kop jong MrBeast ya Cristiano Ronaldo henry nak kaliang Cristiano Ronaldo empatiau setia ya kan ka jengkeren lane yang ne ka jeng compare jong MrBeast mo empatiau setia namar ba utip lada usang thai lada ula song thai Cristiano Ronaldo udon daga wai pat ka plan mo henry ngim patip ya ka plan henry ka don gawe ka plan ka ba khamyar ha te ngin saya pe chakmat mo dangala yo ko bor dengan sa blood chpang kata ka jing don kata ka temu jong Cristiano Ronaldo mo dengan trai tangam ta pile so tu ko ple shibun yin sikan do pat ki video